po ilitum ru samson si inti amahang kethegani pele ilitum kachisong intur ponona fulo ilitum it arni ilitum asai hem anglo ilitum difulong dharna rumpen karbia khaya kisung ilitum arja rapet po klem rapet po tam rapet po si dili karbi lochalia songta ningthi ponlo athe ilitum angbong jongsi unity ilitum jongsi kaching room awe polote ajada hormuta ilitum success thegdan long le lasi in India independence le pudamo la northeast long kapre state alang litum kachesong usida alang litum kaching room ajo nebesi state ta kelo kaching room ajo India independence ta kaching room po ajo nesi ilitum India independence ta kelo lasi non ilitum karbi ang lo arata ilitum keman do pilang ilitum kisung do pilang ilitum jongsi chingrum ponpe ilitum jongsi unity pa ilitum claim dam ponpe pulote ilitum keman ta chunder oji lasi ni tipul non lang kenjo elo atom ini pindah kape lang lasi ilitum ke SDC penke ba SDC phone penke se penke ni tum arni sita mathalo kulilo moli kedam tang porke kaki jongjak dak dora pera tum pangrum pet barula same hal tu ngada ka pas ku tim ni sebai ini tu marjak terina dak sermon nanse si Disobai long itu dulu pulte hal dak bangela tu bang hal troksi mun si nu sermon nanse sidana tu lan muluk si tu lamji pulte itu nalo tu thai kata itu kacirok tok do bekan la tu kilo kacirok tok do bekan la ke simple lah no itu kan udah lo cari di masa dia lo nanti smartphone ya lo nanti internet connection lo tu phone lo langkai bihar along asonson ke lain tu desi khande bihar along asonson ke MP bank tiket dia gen Uttar Pradesh asonson kalau tu bank rate pun langda mana tu non he jom election itu tikung lo matak langkai jan lo hai lagu boleh am kalau pilih langkai jan lo ke election na bank ke lada ke jom tu ke election lo pe jom tu lo ke Assam lo no India lo no la tu political backing betul lo tapi tu support betul lo tu mana sita me langkai jan election itu curi ane tu tak pernah anu tu langkai jan ram thai bo dili patai ni thom langkai jan election ram pen hadak tu election naik tang kon chulu lada pen kon lo ho la lang roi tolong bulan pas buka election dulu dah lah election tang jual tang tu nak aku nak situ tu bom lo saya ni citi dong lo apa yang dia hal dah outpost border outpost declare latung ke ni tum ni SDC party itu semua lo kosong mah apa party lo ngadam lo sampai nanti tum ta lam ti bangan nak bilang back ni sidum trapil sapan itu menghadapkan katnai mak katang ni lah sopan ngatu tapi katang ni lo lake tapi pun order tank pet long suwe tu masih tu trapil sekitar harapan jam dulu nanti kita tolong pula solang atau kita kan untuk kan latung apa ke alah di hari tu ni lan mat tahu je lo kan dong liau hai tu mesti malah tu mana claim rap pena itu nak kedam ledak pen kedam dok lojik pak kedam dia dari pak itu kita ciri yang kita ni pun pen Delhi dahelo tu dah mukai ni tu Delhi dah akai dah bang om dia pelang dah bang om dia tekeri dah bang om itu cukup ni lah dari lo boleh tu tu pilih claim juga ini tu mana claim lain ke iklai jet pen par thang lalu iklai jet pen ang par ke thang lalu lasi ni tu tu dah kadang tu sampai itu mana campaign bukan dari lo nanti tu sedang cerap dah hai kamu deh nanti tu pun lo kami ajak tu nak lasi ni tinggal tu ni 6 nita labang ke 86% emprek ke hangbong pun emprek alam kan nomor 1 itu kaya dah menjilu apa tu silap tak pada border outpost ketuk itu pamina po lalu hingga bangke non so CA citizenship amendment bill dah ke bang noli lapen se apisi ka beng longra phanchunan ko hal hai ka do welam thege po pote tum than hala so 15 ani itu akhai thamman ka se somdok ben ka che bang gon areng solo hala bang soreng ge so ben abi disen lo laso di disen pen atu ko be karbeng longram theklong pen ajopang thang 15 aju ge harak chisong det lo aso chisong let pen bangke litum kadu go itame Facebook live kita pen cenglo ke inton te pen lo laso kang ton te jone kadu go karbeng longra theklong lo pipo saring solo areng ge suya lam ke bangke hadak kheroni long
bijar along lelong aron dre penang do het lo lap bang saron dre penang do tempat plung itu so ci song dam masalah tu mangi mitang kar biang long le along nang do bang tam penang chong da dong do tum si mitang along re mitang han bu ci reng so nang go ci jago e ko so hon bang anu dina bang ba aning lo bang ci thap tholo aning pung lo masuk pung long le dari polo ko tholo ni ban administration do chini lo la sosison bang ke pena pinong tane yang zardam ko pula tu chini lo itu ni do bang han ci song le chini lo tu masih atum ko solo de la que pang sai para tum chini mai no 16 ni lo bang ke Jepang dang long ni kana tumat halo net ta pon che ko la song dolon tu kita men net ta pon no dang lo metric exam do ko aman metric exam de online saja no ke hala lo ko de hala metric exam mara ke sung dolo ama saha ta ka chi ton lo amala tum tam bono dak lo amala so bono daga join tum hala ga so an so si tum sentiment ba ko pe kachini do nawar sa ke long bom lo in ton de lo hem to ku sami itum make ado kar benglora ato kan utama aning punglong lok lo asa nutin tame thurap lo ami thang ko ma ni chohang la mi thang dunyo tangka maka pen tame ase song pon kerap dun ki wang ni phan tame thang chili lo ko ni phan bang chiki ke pin kan si chi song mong bang bom lo along tin tame toy bang mi tame bonang ko bon de lo ami thang si leadership chi en lo amasi Tiu ka song tame banili tum tame bonang ko toilong le san kar bengong se bon plak lo kari motor chileng le lo anso se pressure pilong lo itu malam the so kimang kutha an se pilong lo sila de la song bong pa an sentiment an ninge pung bong tame ko mane si ko mane ba khai han lo ko mane bike dam jok kari theng lai la so bang da bidalo amai tum ka se song ko pi ma ke palle je hala mang dam vet lo uti hala bang so gotona dogong ramni gari pe ke dum chop konane bang hemi ke dum chop isialam konane ala bang phan thego la tum hilo bo ma ha tum phan kitu da mag pula sonang do kok sonte hala ka si song bang ton rup si kopi ne dak ami punis na chpari de gina si kan si do na mi kok ni ti ne ona son no ma si la hang deng ta de lo bang ke ni mi tu bang ke anam phan ta nang kelang ni lo nang che don do lo se anam phan ta churu lo kusi ni le kui silano la pen Singason Youth Development Committee long live! Singason Youth Development Committee long live! Yes, long live! Yes, long live! Yes, Kemudian kote sancuro ini Singason Hawarolong ada Singason Youth Development Committee la Komisi Youth Plan untuk cepat kunci tentang 15 ani itu biasanya songa pemon youth kan songa foto di kan secara biasa tempat cium long bagaimana sini ngecil sam pen ketengan seperti macam masuk ke situ program patolo si hok lo ini hala bangso itu cingrum long lo alam the bangsa mata tham palo ni di anam phanta churu lo lapen kalju arong kadok ya rak phanta churu lo polam the bangke itu mahok lo kada kodel lo fitinan kodel lo kodet pen jopang thang chisong lo labangsu ko chisong jopang thang chisong det pen ke kada administrative intame matha lo ke ranggilang ani ke institution ke hinu po ansi sehinu po jone letum Abirta dak pen pacidam long leji phanatum pothotoni net taki bonji phan matha lo sitame litum occupy lo kadok we la hai kachiton lo puthor ni metric exam do amasi hala bangso net taki bon muda ka jeni litum hada kisung kidu kisung alam thep karbeng long rat amso sei tum chini long lo laso posi litum karbeng long arat tami tum karbi dak karbia khai kisung itum dak nang dudun chot amuni tum si tum karbi phan ke theng la bangsa sentiment bangke long lo be chakun i lo litum joini laso se karbeng long thurpak lo laso thurpak pen sitami litum along tami thurpak me tum a control ka amdelo a control obi pis tami litum koson me litum control lo je konani gari badun plin konani a bang karbi ba a kapre ka khai tuma sentiment ka joni kumane phan am me ke dam chok ba konani chibong na chi thengnam pru la bangso bangge chi control to si litum
labangso side bang da akheng lo bang da dam tu chudelo itum kopi mak ki mang bang dam bet ajoni itum karbenglong Thomas Council tame la pen state government tame te presar dolo itum pian bangke tikroi nang koklo pinapen bangke notice pipo hala bangso arong relong ke do tum phan bangke bija long le ke do karbenglong kona bang don ke lungpo po notice pipo po jone ajo pen masi hala so area ke do tum SGB atum han bangke amen pangdak filo la kado ke thelong prong lo je la song bong same hala 20 ni ka chingwa ilong ke karbenglong lo kopi ma political party do Congress dolo, BJP dolo, CPML dolo, PSLC dolo, SNC dolo. Kadogo veta lasu debate pinaan alam te kosom simi pachi chikoi salo Supreme Court kadogo ve alam te penta paklang lapo dakke diplung unji avar side do mapen ke legal damun kol jone chiton sar plung poklo. Stame hekholong nilipui bangke hala bangso isi political ali ke cuentu malamang turi rograk do. Dirorak bolam thebang ke non head long ilitum kado we social media chikhang bom lo Assam state along akethe dipropoto soikia pachi thagol itum theglong lo je labangso eviction ki claim bangke unlawful illegal pupai pachi thanglilo je chini lo jongsila chini podhala Assam itum halan 20 ni congress tum tanang chitong lo chidon lo hala tum chini dat mante ma kosolom te labangke litum pui bang bangke arondo boy fis tame labang to halabang so akhai man political benefit mane amales ka chu NG litum akajim so doti congress ong se next year litum long bang po la so kamatha pa join si labang so kaning je ki pini pui bang bang le congress tum non alang chum chini pa karming long so pathek bang thek nang po je kedam tang la so tro sing teron hu same ke che ke bia so ki van cheng alang litum tan lo lang namelo kongres tum ki do ben si lahai nang chiplang kinan ke nang dolo la si pini bangke labang son ahok he lampe nang pachi thang nunri lapen karbe sentiment long lahai nang chi jong tabri kali dalang dum ke bang ji arni bangke khuset po lapen ke ki rangilangan ke karbi dum bangke ining si basic lempo ar japon po lahai ji bang At the heart of Singason, alongside the roadside of National Highway 29, and this is Disobai, a very beautiful place, and Singason constituency. So the leaders of Singason Youth Development Committee, Volongkom and Francis Milik, under them they have convened a felicitation program for the members of SDC Youth Front and KSA who were beaten black and blue at Kheroni on the evening of 15th February 2024. So on the back of that, the whole of Karbi Anglong were erupted that the PGR in anywhere in Karbi Anglong had to be evicted quickly, immediately and permanently. In regards to that, the Karbi Anglong Autonomous Council immediately dispatched letters to the real fighters of SDC members and KSA. So they sent a letter to have a meeting on the 19th. And again, on the 20th, the following day, the different political parties and different social organizations, chaired by the Karbi Anglong Autonomous Council, Piluram Rohang, CM, he chaired a meeting of on 19 and 20. So for that, we are having a felicitation program. It's all about those 11 KSA and SDC youth front leaders who got beaten. So we are very happy with the motive, with the gesture from Singason Youth Development Committee and SDC Youth Front branch here at Singason. So this is one particular event that we have here. And in this situation, yesterday, the Deputy Soikia, leaders of Assam Congress, who made a very blatant, very unfortunate, very uninformed, very unlettered, uneducated kind of statement yesterday, when the whole of Karbi Anglong, when the whole of Assam, when the whole of the country, India, knows that as per the Supreme Court judgment on the 15th June 2015 and 10 January 2017, that anywhere else in India, Assam, Karbi Anglong can be evicted immediately. People who are living in PGR and PGR land. But this Mr. Soikia, the leader of Congress, is stating that this is illegal. So this kind of illegal statement made by him, we really condemn. We, the Singason Youth Development Committee, also condemn. SDC also condemn, and the whole of Karbi Anglong
I on behalf of that like to condemn such a statement from Liberal Bote Soikia and the Congress leadership. And Congress leadership on 20th also present there when the Cardinal Thomas Council chaired meeting. They didn't have any problem, but they instigated again that this eviction should be stopped. Kind of statement, illegal means. So this is very much unfortunate. We condemn blatantly to such a statement, whoever made. So let us, I on behalf of ASDC Fund and the Singason Youth Development Committee and KSA, that challenging him and pointing our fingers that not to disturb the minds and heart, or not to play with the minds and hearts of the sentiment of these native people. So this is what we want to say. Thank you. Aphan si media kote tumpan choro pajero si pini ladak Disobai habar longnil tum chingrum late kedam tang helang pialong dihari atum heng pi areng keso so aning kiduk pen nile tum ladak Disobai habar si kami kacesong furun lo sila suspended council so 19 to 20 pressure cap la pen koyani aching ki kache thana teng pen notice pen ma pangdak tu poin kama CM chechak lo lasi laso pen ka choro pa zir lo lasi las bangso kache song bang nil tung kang ton kok ji la pokali lasi la non within 30 days ka song bong ang ko kache chakateng pen la bang ki papleng nang po lapen pini ladak organize lake nilitum SS Singason Youth Development Committee lapen youth front lapen KSA tumdo asi hala khenok bi atom nilitum facilitation karcho amai sinilitum padopan lo asi nilitum ko ansi kan